Niko Kameme kayo kamuingia muthenya wa Monday tariki 3 Februari mwaka wa 2023. Kigosho Monday JKA Sija. Kama kawaida kama dawa JKA iko wema. Netiwaka Kwigangara jetago board chair Gathaiya Dennis. Jetago section Ngoni wa Thuita. We are back like we never left. Hey, it's been a minute. It's been a minute, I tell you. Thank you very much, asante sana. Thank you muno kuri mzima na gathuke mundu. Oh yes. Oro hamwe na DJ J na tukiri na kiona muthenya wa muthi. Absolutely. Ni bakoretwo matunyitiriire na njira njega na njira igwete. Asante sana kwa sababu Mungu naye pia amekuwa ametujalia neema kubwa kubwa. Na ndio tuko hapa siku ya leo. Na mashabiki wetu nao pia wametushikilia vilivyo. Asante. Tunawapenda huo. Oh yes. JKA sasa iko hapa. Iko hapa na kwa sababu ya wale nasikia walikuwa wanataka kutake over chama. You are put on notice. We are aware. Our systems were still in place. We have intel. Onetauga maritwa. Nitauga gakau. Nitauga. Agato tinauga. Je agato tinauga. Aya. Jetago board chair Gathaiya Dennis. Jetago section Ngoni wa Thuita twina DJ J254. Na riu ndi kwigangara kuma thaa ici nginya riria ciri handa thaa 10 cia hwaini. Oh yes. Mathaa matatu ma kuigua mzuri muthenya wa Monday tuwitaga Kigosho Monday. Atio loki tuigua icio cia Kigosho tukagoca watheru. Atukaria tu story here and there. Gathuke na micima ni manindie kiondo kiria tuneaga andu. Asa. Aya getua. Indo iria okuo. Kaiye. Makiborete. Ni andu ehoke ku. Na kuri ona mbeca muthenya wa muthi. Yes. Twina mbeca tugukorwo tukirengereria hotani muthenya wa muthi nginya ciri handa thaa 10. Wekire gwika kuoya thimu yaku ingire hare ha M-Pesa. Wekire pay bill ya 91 account wekire K. Pesa wekire ciringi 99. Hau hena ngiri magana matatu. Icio nĩ iria tunanengereria hotani na kwina bonus cia ngiri 50. Atoto tierega ha kinyia 60 we. Tukinye 60. Takiriga ha. Niende kare udage. Baada 60 bodo bonus ya ngiri 60,000 bonus muthenya wa muthi. Oh yes. Tuneane mbeca mbere thaa cigana? Tuneane na riri na 40. Thaa 7 na 40. Yes. Thaa ici nĩ 7 na 34. Oh yes. Oguo ikihanda 7 na 40 kwina bonus cia 60,000. Oh yes. Ona wekira ciringi 99 na pay bill ya 91.55. Account ni K. Na titoga huko twina DJ J. DJ J go to heru imbobega no one. Oh yes. Ine. Reure. Sawaima re. Sawaima. Hello Samuel Karongaro. Twari ndire hana riri. Duka ya Njorua shop. Kana githii. Aja Sawaima re. Sawa Samuel Karongaro. Na mutumia aketawa wa irima. Sawaima. Mutumia aketawa wa irima. Atondu wa iko nturi huthira ya kurina bara meci na gwetania ritwa. Todo biashara ni ya joint. Yes. Ndio wake ndo geto inclusivity. Yes. Biashara yake getagwo Sawaima. Na ona igwe na ritwa inene ogwo cia tene nene. No ni ho akihitagira ke. Ni ho hitagira ngima. Na agacinira nyoko handu hau. Ni wega bora nione mutu na athomithie ciana. Getagwo Sawaima Enterprises. Kwira ni hana nduka. Hare go kaburi ogethige komba ari. Kaburi. Na hetanagio kaburi tondu hako wakuwe na kaburi gaithiramu. Hare ogethige komba. He ngara cieko hau nene muno. Ni aturagira andu cabici ya ngari. Ando ya mutu ayero agutu cabici ya ngari ri. Matiorana gwona thigari. No marithi andu bakuruhana na watho. Tondu kungigweka area gwake he ngari hiyo ri. Na ndina tuo ri. Cia wangu. No ire mwetha. Ni cia ko muhonga ke. Bahuri. Na kaba akagio thĩinĩ hanini. Yes. No ti thĩna akĩgĩte.
nä må tumia ake å complainite muno nä å ndå wa na akona må thuri wake rä tikarå ngarå rä handå arogomia wä tä kio na gwä tukania na maroho haiya haiya megwä ka atä rä rä ainga wä ra nä wä ra naguo wa gå tinia cabi kå ringana na å rä a kå hana gathiä te ikamba aca ndathiä te mbere nä wä ra gå tinia cabi naguo rä må no nä thimå na ndakorwo hau hau akorwo handä kä two Soima Enterprises wana andå a waya å methaga na kä na thimå na kembo rä u arä kia wä ra nä agä thiaga kahinda yake ä rä agathiä akä nungaga kä må thuri rä u he andå arahä tå kä ire oguo bara matatå-inä rä andå aya mendagia tå indo bara oguo rä nä arä twana twake twä rä twa tå irä tu arakä ona tå ndori twä ho we arauga akä gå rä re tå irä tu kä tå irä tu twake ngapä thondeka nguoya 20 uthondeke mau matatå igakuga manana oya matandatå tweri andå aya nä mwä gå maga må no mwä gå maga må no kana tå kä gä raga indo ici nduka no rå thiomi rwa kå hahå ra nä getha arengerwo mbei arakienderio manana tweri rä u thä na å rokä ire rä rä nwe agå re må revi o nä akundaga nä agå thaga ä rä tatå sawaima akinya må ciä tondå akorwo kå rä å guo gwä tagwo rä rä mathito rä ane twana tå ndori tå u rä twana tå ranjirie kuga mbu nä kä tå ndori tå u rä må tumia araugire aonia tå hana tå koma kå ringana na imagination yake ya ngoma wä okire gå kenia ciana kumbe arehera ciana na itimä akama kamamu nä kega maitå nä kega kwanja gakahinya handå ä wakamba makarira tona tå rona å yå nä wainga å nä wainga må hunyå kuona gå kä andå arä mam gakuagu nä gaka kwanja nä tå rame wainga må ranga wainga må rame rä å cio nä må ru watumia rä nä tå cindwe tå kå tå twarehera karau karå rä rehera twana ngoma rä u nä makuona toro å rä gå tania ngoma na kuu å rä hä ciana å gå re tå cindwe watumia rä no ndå wa kå rakara ratå nyitana ratå nyuguta kä ja rå cinä rä nyau yao ĩracoka na kagima oi ngai oi jehova rafa ngoma nä yagä tå cokerera na kuja kinyume na nguvu za giza na nezo totito no turaina magio tukahinga maitho kaina muro gakahingura tå rä tå thå ku chaneo mam taki na magere gå tå heana itå ra rä itå ra rä racia in the sentiments atä tå nyamå tå u nä twa rungu rwa iria nä tå wainga na matå tenyaguä gacokia nä tå ruciba na tå nyitanä ire na nyau acio nä agwä tia mahoya rä u airä mawacamu nä atetie fellowship no nginya ngä tia ya gå igata maroho maragå rirwo bara gacimbe kau gatirä na ihiga karekä rwo no he å ndå maraikara å guo tukå må kaigua kagamba ngoma tå tikå må he nabathi må ciä witå
ni kanyam kau ginya ndakarora uguo onani mwene ni karamakia ndire tuite ndigo karora ndire huguro ri muiria ri githeruka ndire hanite ndire gitumana kibarua kia mahoya ciana itirona TV riu nä kå hahå rwo. Rä thaa må gwanja na 42.